Irore ni ntuko ya mwicho ya mweri yoyo ya Julai ya mwanja ndi nyere ntuko ya mwicho ne ntuko ya ruiro. Wara wengine ndeku iroro ithera rogeta wa marathon iraumba kwithira kithilunka keni endo kinyara wa mbirerie ukendelea ucheruiro in simple utikuruka bwo ntu bukotha bukioneka ndene account ya Meru aranende ntuko ya ruariro ariarungirwa kwebelia gabana kaira mwangaza rwithiretereka kwa mbere ya mbunge account ya Meru na rune ndiro rwaria roya tano kanegeria ya tano ryo mwebelia itine obwethirete bukeya ntuko inka nyuma ya koti kwithira kinye kirita ugabwayo nende bwegerwa aria royana Imanto tuthirite nene tukithia taira na tukitha twikumenyethakia inditos kana na njira ndene nende brown tubwithirite bugita na mbere kindeto chietu orubweru ari ndi mbere yeyara twikirite rito kindeto chietu MC Okorotwa zipora kinyago kinyaro aria ronge mbunge Meru ronge kweberia ngabana kaira mwangaza gitine Wakili amona atungeria kurita maoni yao yege kweberia ngabana kaira kwegitare ya tano. Ngabana njoke Korotwa aregani bakie bakwebarane ndia kudira kiwa abamunya bari aritingwe bakie yari mu bunge. Awati mbaru ba Susan Mwenduku muyeka bakimeneria bambyoki ne kugera Mwenduki ndionga ya Ruto. Onatwa madhiri ya horo bweru ene Purity Richard nangeto Phineas imana nandeto chaweru da mwekamberia da ichochongwa Munini wa mutungeri wa baraka indene ya mbunge Meru zipora kinyauri ingine kinyedheti ya ruariara kwebilia ngabana kaira mwangaza gitine. Rine ndiri taraya tano bone nyuma ye kintu kuyoro kure kinende darungi edhirite ruika kukoti nero kureana na kana nyanjuri nchake kurwa nindi tonyeri ontubo na kiro adiarune ndiru ina maiti ya dhato erangabana kwedira akiringanitha kuwa nayo na ruiro none tuidhirite tugeta na mbere okudurania na tukeda tukuretera amona kinyo ugenende bomo akili barabedrite bakirita ugebo okonie ontobo nangina kunati ngabana mudomi njoke na ugete na kuilila ni otueka kiona ni area kirarite ngweba webatene arapato na MCS bange bare abedrite nende bedrite bakirita ngobichine cha CDF nyonto nende ibatukete ando bakigi siasa ne bamenete bonene kumanya mitugo ya kagita kandionga ya Rais Ruto Ntereo Samuel Geshima na kulikithia Gavana Muthomi Njuki akinyite ntere cha kithukio wadi ya Mariani bare ya mwena speaker John Babu na ma MCA Jacob Murimi Kiriko na Zakari Njagi ara ambiriti wa kiboko warami murandi wa ruji wakawema ura uga kundi ya ruji rwakurima akariba ntere ino ikiathoni giki ara Njuki airirite nuntuba gukiria arutiwira baobichi ya kerera ari mubunge bara imunde ima MCA bawadi ya Magumoni Maria Nina Igamba Ng'ombe mwena mubunge wa gichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe kuri na achire guko mwaka wa 2017 na achaka nkarunga na microphone baba mbere ya mbari cia Muthomi wa Njuki nkamba kwaria cia antu mangi bakubetha rimwe nje mukagira muno bairontana ana kuri ndukuma na muri akabacha kwa igekara kada muteko ririkana ne kalita mukogenda bare mwarateni kugena kono ndo yo dita guciara utemenyaga ngai no atethio gaciara levereta ruigi kana gaciara mwamba kana gaciara muragani karada na tu ne twaciara tu twatwe karibu mwe anakothe kana wabo kama tano mau magaraniro kamyane mao Mamoga atiragia magamba ariuga ana baba bake indoni batwire kumwagira kinya nyuma yake kubaruta kura abarutete mwanka bagia iweta tubeje turakura turante to tuni twega muno bakubwa tu ogu kuoneka melo pora mangru da utone muno no anga ine mo gikoba na peka kauya chere ukona gaga kuringeritho na magumago inde turakura twambire kuthakania turinte to Ini mwa batakwithira ini imwe mara nite bara muburoni bakithambira
makiuga ne niyo munene muno gachu tho niyo munene muno ntunani nukuona bara ngukinyia mateko meatura chochiaraga. Njuki akionekanagia kuorota mubunge Patrick Munene na meneretie rwaria rwa antu bake mitandaoni atinwe mukinyu nkurukikiri Rais William Ruto. Taka munene wa nthi ethagirwari wa antu mamwe ati mamara mangi mutho mwanjuke thogunio na ringire na thurirwa thirikari ya Azimio kana ya Kenya Kwanza. Riria mu president ya gutara governor make Kenya Kwanza na yantaraka na atintaraga. Riria tugwitwa mibutani ya Kenya Kwanza ya governor mutho mwanjuke ethagirwari yani niyo mutho mwanjuki muntu amenyira mutongoru wa nthi mwaka wa 2009 kichiria kura cha gutuka mujumbe ajankinya Thanksgiving ya kwa 2013 twekira michuka twalinga kampeni nake twakinya 2017 tuona ringi umuthe tura nake riu mutho mwanjuke watuika ethagirwari kuracha mwana mutongoria kuri mara marachire metha bamari bukura mutongoria bantu batwigwe tukiaririria maendeleo ni twariria no ri bakubi muno na president te ungi ubu gatutethia ntumetu ubu gatutethia ati no ri bakubi muno na president niyo ntira thasi akuganga muntu ungi ali munjumbe patu athie manthira nthakati yake asira ithi kaugirie ngavana ugu niguo utongoria mukwenda mau nimo maendeleo mara tukwenda guko kweli makugurira ndu jobi na kumakamata na mbasi kubira kathwa na kurumanga His Excellency nimo maendeleo mara tukwenda tuseme ashi ariuga ukaigwa igukinyira Rais nwe wigwa akiringa kibaranku kino ntu governor nwe aigagwa ari mugwati ugeni wa Rais rera ariongite kire county ndegerea munene itonyaga mutongoria umwe wa kuma county mana mangi makithina ngari na tutora tunini itonyaga mutongoria uyu urio tindaga nake akimwiraga ba tuthiite baita wabana twina project itagwona na twakinya bara boka bururia endo gikinya nthi uri andu meandikite au maina tunyamutu wao montu matukwerana machiwa makwira mutho mwanjuki ati thirikari ni akiariria murandi ujo wa ruji ariuga ukaigwa uri wa kiguni muno kire akariba ntereino ruji rwa kawema rumitware anaka intake yayo daino irakunda yantu runji antu 70 daino tukongera intake inenebe yombe ukinya at least migunda 300 tukachoka kuongera bau bangi ngayenda twagwata ruji ndale angira itha nimbie kurutwa wira guntu guku ndethera ruciruru ni bwandikite bukari mamarigo ndirienda ntukwe wingi ngavana tukiririte athiete wira guntu kungi agatiga kirori gitetie njireno gikitheranagia ndigo ontura gwa ntu wa ntura na kwaombekana ethere ngeti o mtu ne bangito muri gwandi gwau uralorie kwejegeta gata ekejokagia nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Awati mbaruba mubunge Susan Mwindu ni berekerete kiara adingatiba mubunge wa Marakare kimbio kinekugira mundu kaita kandionga eruto kaita karero kanya kwaria kurikiba minete mbio kini mirandi ya weti na mbere kwithira bakiwa nilete bunene dene yagisio kiu tugo ithandatu nyuma ya ndionga mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kirigi chigo mbunge kia Mara agwati mbaruba mubunge Susan Ngogwa Mwindu bariuga atanto ba Mara baugire Mwindu ntugu enu twaidite ma TV na tuona mauntu maingi muno na tuona bambiririe guntu gugwitwa na bwa marimanti beja tongoria gutone kambara na ukunde baumite beja kadwana beja batwika bo gutimbale rio bago kinya kiega nguru niyo mbara yonekire wabula mutongori wetu amenyeretie ugwitwa kareke no bwarudire kogule ugusi ju antu bakwaya kanda jugira muntu menya ikaugira muntu be eja kwenu lakini hawo ukadi kuja kulomba kula kwaba muntu unwe akugerwa kiatho nigike mubunge Mwindu aremirwe kwaria kunenkerwa kameme imutongoru wa mugongo kirindi kira kiari bantu aukira mukira na nkinya kumugira na nyuma ni kuremwa ikuigwika na nkinya kuremwa kwaria Mr. President, wakati ulikuwa hapa nilikuwa civil registry hapa Mara
kuringana na agwati mbaru baba bariuga anto bamarati babaugire mubunge Mwindwende igikundi kia agwati mbaru ba mubunge Kareke Mbiuki kira kiari bantu agu kankwira mama Susan pole muno nendo bwakuriwa mala na pole muno mala teti twakurudire bu kakuri muntu uria weidaga metenie goro ende nenkomenya nenkwaga ukagita kana nkinyundi president ya ukinya akega nguru gwatwikire Susan na nolombete urumeru amiromba maitata maratugu akirirago gwatwika Susan atiaria anto badaraka anabona mbara kilo ya mara tanto ba mara bonde bakulwa ni anto banini mono bakulomwa bakaluidia mama kwa gubutaka tumenendia ranto badaraka mudaraka airiwa ni Kareke na anto bae baratu begano na gugu da ino leu gote sakramenti ya umereria netora sanokire na etwa watie kainya leu amwe na bobo baraithukira mubunge Mbiuki nontu barabara yakeria magutuni mwanka kathwana ireturitie mathina kwa mianka ruto no auge rute rwa mwega kiuga no kwelewa lakini mwesimu obenwe no yaruta mbia meuko atumeta muto wa subside pocket meuko tabote ekagera kujionde tatalo gishindwa ni patwa agekira barabara mbega ure makutano ananto bakadi bakambiria kwiririria nao Kareke no ena miaka 20 na patele kiwe na miaka nindi adiete miaka 10 Kareke otukuona obuete uria weciria we uria ndire uri kugwe ino barabara karite akagita kaingi muno mwanka patwa aronde kira chukega mang'ombe bwao tantu beruri nkubegwira kiao itontu ukeja kuonekana ajali nau boba tionanga ali kwimana nau Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi agena kone atu musiasa kithi timu the na ugete Romero irubatire kwithira na kiama kimwe kia gisiasa kira kia tetheria ni ndia Meru kithirikari na gutigira Meru ndikugairwa keki thirikari na wete kiama kia UDA tikia Meru akina nikyo ne ndikithirite kikia na utumirwa ni barabaingi nkruki na urietie abunge bethira bakela kimanto ya Kenya kirikunga mauri kwa minister barabakithira nindi bakinya mbere ya kamiti kenda bethira bakibikirawa Antuba Meru ni babati kwithira bari na kiama kiao kiria ikabatetheria ukaranthi methene kugake kia thirikari nene iji ni migambo ya kithinji Timothy wa siasa ya Meru akiorota kiama kia Mbasi aruga na ukakena mikuchanie mingi gatigati gatongeria bao na nikyo nandi akuria kiama kia Nopeu kethira no kigwathiania Meru ntubobo abwa muno na kiama kigwitwa Mbasi kiama kiu kethia gitwitira siasa kitu turiona na kigitwika kigia siasa tukona ba kwina imanyara na ukienda alwaji na kuruira ba upingana ituthithia kiama soba kimwe bio kethia kiama Nopeu no kibwe kiama inyakio kigwatithania Meru patonye kiamene kiu kimwe kenda tumba kwithirwa twina kiama kimwe kiria kigatwika negotiating front ki national politics onija Timothy inchitirite kenda ndobe ya Meru tuchoka amwe tukaramwe kenda tumenyora tukanegotiate national cake irekeja Meru counters all ni mutongero raugite kiama kia UDA tikia Meru na nikia kuanikiragera ya kwangaratania muswanda jwa jurari mbunge ya Meru jwa kuingatanga bana mwangaza obisi na kinyari wa thirikari nene Meru itikethete tora konte inge chombete okethotongeria na kinya mirandi ya weti na mbere UDA tikiama kia Meru na mwene UDA ibura mwonere araumire aitanto beto atara bara kwenda that is UDA itukuona ja lekurari na impeachment ya governor tukuona baruga kiuma kuma Nairobi ikeje kiuga bukagite iyo that is unconstitutional because assembly ni batiko gitonto bura bakuona bugatethia anto bara bakurepresent so kethea bareona anto bao batikwenda barenda impeachment nio bagwita kuthiria if it is supported by all the MCAs let them be left ile tukuga atiri Meru professionals wake up, let's come together, start a party for the Meru community nyaka there to get a UDA party, let's go to UDA party as a community party that is negotiating the national cake
with the national government. Muthiene ntumo ya Timothy Kiria bunge bambunge nene kagitene karama waziri babero beregeri kudujwa ni bakaba kurukia batethikirite kajuga karibara babadhurire. Listen to your people. Ask them whether, what do you want me to do? Because I said again and again is that we represent you, every member of the parliament, you are elected by your constituents. And those are the people who have sent you to represent them. If they have told you, we don't want this, just do it. If they have told you, don't pass these CSs, there are so many people, new faces that can help the country go forward. Not what the president wants, not what Raila Odinga wants, not what ODM thinks is right for us. Let them go and select people that are required. For example, you've selected somebody for energy. Does he understand what it is about energy? How can we lower the cost? How is the trading going? What are the criteria to select these people? Keri potrante to shawero reakwari eto ne mutuge kare. Na tuchoka kirono turumbere ni ati munini wa mutungiri wa baraka indeni ya mbungi ya Meru Zipporah Kinyao ringine kinyidhiti rwariero kwebelia ngavana Kaira Mwangaza kitine rine ndiriri igiria ria tano bone nyuma ya wentu kwa oro kurekia yura rakoti edirite nende kirita murekera yonjuri gutonyera na kirwaria rwerwari nenderu na maiti ya dato yarakawira kwedira akaringanida kwa nayo. Nyuma ya koti nene ya Meru kurungika muswanda juena jwa kuingatanga bana Kawira Mwangaza gitine Zrainas Kasani akere kidhiri MCs bambunge ya Meru nangabana Mwangaza kirinjuri ncheke na igoro MC Zipporah Kinyao wijekene TZK ureni MC wa Koroto na nowe munini wa mutongiro baraba ingekere bunge ya Meru edhira kirita muswanda jo mbunge na ndekia gutege Bobwega muthinya jwa naru MC ojo kairene kire muswanda jonge ojo kuingatanga bana Mwangaza gitene juke ande kwa jure muswanda jwe tano alethirite akithitanga bana Mwangaza na maiti jaja itia lamberere kuna katiba na mawatho jange itia rajairere kwagira gite kionga bana giteo na itia rajatatu rero tumiri bobo BC. Count number 1. Tukimurika etiara mbere da kuna katiba na mawatho jange zendike inethirite akimurika kubutwa kwa bisa munene wa mbondi ya Rutingugi bamwingiura ne Virginia Kawira Miriti bunge ni kuria gutarakarite bambondi mwanya cha county kurega kuingia mendekithe ja mbunge ya county jalo kubuta bamwe ba mawaziri bawe na kubuta nene bambondi thatu cha county baada batonyeria county athara ya milioni 4 illegally revoking the appointment of CPA Virginia Kawira Miriti as the Secretary/CEO of the Meru County Public Service Board without a vote of not less than 75% of all members of the County Assembly, failing to appoint the chairpersons of the Meru County Revenue Board, Meru Microfinance Corporation, Meru Youth Service Bond, and Meru County Investment and Development Corporation Bond as required by the law, thus failing to operationalize the said bonds and or illegally appointing the said chairpersons without vetting and approval by the County Assembly, refusing to implement the recommendations and all resolutions of the County Assembly requiring the Governor to 1A, to dismiss the County Secretary, Dr. Kiambi Adero Tambora, and the Chief of Staff, Mr. Harrison Gatobu Nchambabede, from office for gross violation of the Constitution and other laws, illegally dismissing Dr. Ntwaiti, CEO of the County Revenue Bond, Paul Mwaki, CEO of Rika Bond, Kenneth Kimathi Bae, Managing Director of the Meru Microfinance Corporation, and Joseph Kidure Mberia, CEO, MEWAS, a result of which
the county government of Meru has been slapped with costs and damages amounting to 4 million by the Employment and Labor Relations Courts. Kireti arajairi zendikeirira kuangabana mwangaza na girete githe kiongabana giteo ari morota gutumiria na kwairia mwingi kireke gina kira kiothi kia mutigaire Daniel Sniper. Deliberately and knowingly misleading the public by giving false information that a total of 86 million had been raised through the P-bill number 247 account number 0400 1639 17899 established after the murder of Daniel Muthiani alias Sniper, while the correct position is that only 286,516,000 was raised. Na etiara jadhato regio tumeri bobo ebobisi zendike yaruganga bana mwangaza na rere mareja tebatere jamungana jwa chiringi milioni 77 ithato kirima bisa bautunga taba mwere kurea ritingo gembesa bari gotena watho kwandika ritingo genkorokia kethimi na kurea anto musara barero mande. The irregular payment of emergency call allowances to 161 doctors and medical officers using the wrong rates, leading to excessive payment of 73,340,000 contrary to Section 45(2) and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, use of manual payroll to pay personal emoluments amounting to 102.94 million, that is 3.1% of the personal emolument cost, employing a bloated workforce of at least 111 personal staff in the office of the governor, thus contributing to an increase in the wage bill by more than 500 million and an excessive wage bill that is 49% of the annual revenue allocation, far beyond the 35% remit that is set. Paying Kiambi Christus Manyara, a public communications officer in the office of the governor, his full salary and benefits while in remand, and despite being accused of murder. Kuma mbunge ya Meru geshigo mbunge kia North-Imenti nke report rateto shawero rea kwa rieto ni mutuge kare. Right on and kumira kinde tune tukida tukiona kanyaka kunoka endi nchokerete nande tuingi. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 mate ara maguricha gwete kuma 745 wa kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ataka kanyakika kathongika wete green. Yenange. Karibuni. Ala. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire gantu gakuruma
irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigwa. Kario kang'entere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiozo. Chwa ndo mefairi. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Nanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Kino kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu na Afya Plus. Anki nenye kezirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi tuona mengi. Nalo to ya kwanyange na nyoroka tuona mbi. Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Gertrude Mungai muweze nikirira urinkuma kiri mantu jegie wendo na kugwata ugeni ekuru bonthe kiri semina yao iria kathithirwo Thristias Hotel Meru ntuku ya Jumamosi tariki 10 mweri June kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 11 ciogoro. Marine shilingi 3,500 iria ikarungamira kinya lunch. Dress code ya ntuku iu ni casual smart. Ibange uri mbere ya ntuku iu kinya kenda umbithia wikibwo mibango kurio ni ntu booking itethithwa ntuku iu ni ntu bonte tonkuruki tuma email kire info@gertrudemungai.com kana uringe thimu kurukira 0722 900 523 kana 0712 319 178 kenda wigwatira kanya gaku kurio. Marine gukurukira paybill number 247247 account number ni 319178. Bwinthe ibugwati ugeni. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. tucokerania ati atungiria na mwakili baritete maoni yao yegie kweberwa kwa ngavana Khaira Mwangaza kwegi tarehe 5 mamwe bakioneka kuwata mbaru na bangi bakiregana na wakili wa mama Elias Botumane direte nindi akiritamukana na kuwa boti kwathikira koti netagerereke watho rekayukirwa unto kiombe. Rero ariaro ya tano roigie kwebeliete nenga bana Khaira Mwangaza ruidirite roika kwa mbere ambunge ya county ya Meru ntukerwari anto mwanya ni bedirite bakirito ogambi bokumania na itwari. Honorable Sport, and every notice of motion is very important. Akiama bekundikia New Dawn ni bedirite bakia mwana kurita ugabo aranda itare Julius Bujiwe onekete okadha mbunge ya county ya Meru ni twari akimenera kinya wakili wa Khaira Mwangaza kumania na ugabo kiate watho nebo kwithira bukiuna wa bwega sana kiri county assembly of Meru ontupa kuleta motion jo mweru jo impeachment ya Khaira Mwangaza jangarabana wa Meru ankenda akwira sana wakili jale Khaira ndo makivya comments bakiuga ati assembly in a contempt of court utegente jakeu no is very clear order zile chia nenkeri ni judge Linus sialeche kuhusu motion yojo laliku
nongelete na kuria MCAs bambunge ya kaunti ya Meru batikethira bakemaka kwa ni muntu kinyoriku ende bete na mbere na rwaria ruru igiwe kutethia mumiru tugucokeria assembly nkatho sana nonde ni standete farm ikemaka gwa muno bagatumira nyanto mama provincial administration inja gwita kwaria nabo na bari tumwa ni CEO wa county ni governor wa county members of the assembly ronga many farm butethie Meru na gite irio riri bijiwe nethirite akiongela na kuwa kenda mantu ethira kiagaira Meru kinyage mirandi mwanya kutina nkanja ende kenda bobukarika no mwankanga bana kawira ethira akievela contrary to section 4.2. nawe Franklin Karuti nonekete kumeneria MCAs barabathungudire tarun na utonya kirikinga bana kaira mwangaza akiwa antuba bedira bagita rutereru nontuba ichendera bobongwa ende tekendo tedia antubara bomite kirebo kana baraba bachalire MCAs bara bebelerie kire MCA 56 mandra mgavana ndendo kwira tiri MCA bawate kwendete no kanini beyire oya oranje chorerwe ne arito bamwe tokuthia atari nimbi tokona kweba kuthiatete tonto ba policy ira we nacio kweba kuthiete na batwere kwa we ng'ombe mwenda cia kweba kuthiatete na batwere kwa we makobokobe oendagia kweba kuthiatete na batura kwa kutena rui kwe MCA bakuthiatete na bakiwa barabara cio ichaetere na MTF ndendo boria atiri kabwa mamire rukiri rumwe buraita kwa ngavana tuku mbecha cia MTF irachokwa Meru tie barabaitite na mbere kurungama na uma utira ni bakwithira bagita na mbere nontubu akiwa nindi burabatire koneka ni kawira kwithira akiana kwa MCA barabetu barugamite na bakawa bakathetera Meru na bamionokie kuma njare neimbe nkubwira ongera sana na bukaera mbecha cia Meru ira ciaendrwe Nairobi bukaera mbecha cia Meru ira cia industrial park bukaera mbecha cia Meru cia ruwe na bukaera mbecha cia Meru cia kurira aritingwe abron na mandrabuti ya kuritangwe na eji komantili na kathite mbunge ya kaunti ya Meru kumania na etwareria kwania kawira ria tano nchokeria assembly tonkatho na ndebere twi nyuma yo tukone bakwerio turitathi nene bakabuta ibang'ang'anire wao bakang'ene mwanka bone bo turitathi nene Riu mantile na Anthony Kimathi Kaura bara ni akoro banjuri ni betirite bakiwa anjuri tabatire hukumiro ntobu na ni abudiri ogambi buboya bokuthamba njara na kureana utonyedwa kiontobu winde mukoro anjuri na njuri ikiamakira ni kiamakira kitwire na kira kitwire kwa Meru na ngwe ya njuri imwanya na assembly ngwe ya njuri imwanya na koti ngwira assembly ra thitangaco kawira itiambirika kwa njuri akoro banjuri ncheke bate kukumagwa ni akoro banywete miuma na ni akoro bathingataga uma na mbere antu bara bagweta kwandika mitandaone no ntu kwe bamwe bareterete akoro baria na njirenge mwanya baria mbuga bakendaira rutere rwao antu bara bagweta kwandika mitandaone bakethukagia akoro banjuri ncheke ya Meru ibatigane na nteto iu bobo yete ori wakili wa ngavana Khaira Mwangaza Elias Mutuma ethirite akiwa mbunge ya kaunti ni kuna watho ni kureta rwaria rungi rwa kwebelietine ngavana Khaira Mwangaza nawe wakili wa mbunge ya kaunti ya Meru Ndegwa Njiru naringirete ontubwe uru na kwa mbunge ya Meru no ethire igita na mbere na rwaria ru the peace, prosperity and revival of our country and of those whose interests you have committed to a change. Amen. Musiasa Mike Makarina na chumerete guthetera ngavana Kawira Kyolo Times yes bara kuga ni butumirwa ni nyaome kweberia ngavana Khaira Mwangaza wathanine Makarina nkorokina watete mbaru kubunjwa kwa kaunti Meru kana bedire ni ndibakiwatana iraya bura koti yendikithitia bona bo wakili wa mbunge Meru Ndegwa Njiru na reganite na miario ya wakili Elias Mutuma kiuga ni ndete na mwerekera Boniface Mongera na kulikithia
ya mami wetu. Oje bwana Mike Mutembe Makarina orotore mustari nambe mokudura kiregana no tongeria mwa gavana Khaira Mwangaza. Gavana ni mama. Gavana ni mama. Orako yaye. Hende na ndentu kwenarwa ariuga we na ringete abautan. Lainde weta my governor ne choko. Na gitumia kuringa abautan rwe msizi babunge kaunti Emiro keja kumiba kudura bakithandrinya kurira mubukone Amiro ya njugu karanga. Ngwe ya kumea weko kuurwa andwa itena maana kwa antu bachukumete ana bambere. Ndenda kwera assembly ya Meru boriye bokemenya no tutobo sapoti ikenda bureta ithabu ya kuonania boranga bana ritangwe. Nende babu boto toretera ithabu ira bina byo indro tia personal. No ndo we personal ike. Ndenda bo iliana beto babe MCA kinyage thaito bera. Na ndenda bu imba acha nenkeri no ndo nyabu ichebo nkairwa. Kako wote kiwe kuria kinya Meru bena kiwe kuria kawira bare mawe era mbioro mia Meru konte vunjore kokera wata Meru bakuthurere wonta thura kawira na nombe therente muthura lakini thaia enaki kama umuro theri Makarena alendelea kwerithia akondo MCs na gavana tutichokete na nyuma obobwega kaunti Emiro rutero akimaendeleo nyankumire ithiri twitwirie na kokeja kwa gavana Khaira Mwangaza akethro akiana kinya MCs ibibange kwana teka ngo support kawira kibinge unikira ngo supportera kawira ibura kona ithuluma utebu tomba kuinyelia mamora thuluma utebu ateba witheretie ndenda kori MCA ketho utembia bona Khaira ikawira ino rutanga ari njaro buithe bora urere ngare uniform ina abo rutere ngare njaro ketho kawira utembia bona kerete ina abo kurutaga babo chenjaniarie ya chuti mawakili kanjanji kacha journalist antoma mindri aibo bachecha kesuti obona ngari ketho kawira atobona karambia ina abo kuma kuino hoteli nya tu ngoto tu kuma tu biashara boka Nairobi wata kimpiski kwa bokorara kwa ndani huko ntomwanyo no wetene mukinyire munyo gavana ne kaunti Emiro bwana Isaac Mutumo ntoithingia airingithie netigire beto bekwatana gavana Khaira Mwangaza aria kwa kinye MCS baba thingata na baraba kwenda itebia gavana mungoje huko kawira nawe kanyathirie ngwewe kirake ngwe kwa kawira ikawira na mutuma bweke mantu ewani ke India tuiko kawira na aretere mutuma baraniria tumenye no wakuria tupambane na yeye bobwe bwakenda bwa 10 Makarina aringia kaugojo na baraba thuri nomination ibo bakurwa mwekuru etaibirombe itebo mwekuru warombete tobokere poraka gwe tutabira ntabo na mbere gavana na Kenya yonthe baraba kurwa na county ya Meru ibaraba rutere mbeca cia kunominatwa aruta 5 million baruta 5 million banominatwa boya itebia lemavu ende borere 5 million kenda bo meitoromba amurungu botona bia jojo kiambia iborere achite kenda renge muntu ateka urete ndene Meru county kethe iketalikia women yakanekero women kethe iketalikia alemavu bakanekero alemavu ko itebira bahorere ibagete mbia jojo na kawera wabanekera mbia nke report ya Ntoshero TV kuma ya kingine ngine nekineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mongera na ni kumira unende tugatatu Khaira katanta kinda tuchetu ni kweno ntubo kwithira watanirite na oni tugatatu chamana keringio na chekinya thaithatu na nusu muntu bwande to cheru thaithatu moneto mathithia ukari Purity Richard na Ngeto Phineas imana